My no so na yamfa Adom TV Badwam kase ne si yadamu asepa na momra no madaje na edwo da ntime hu se ahokeka no ewo mu pa wo pese wo pie ko ultimate live on Facebook/Adom TV o mahine kwabna sante esu gina ne na so yie pa wa ha be me na no pe ye mu ache majoso na bibia boko de onyame Adom bibia boko just that no me kechi kaka na assembly president ko Abu Dhabi no eti no me kechi kaka na se adwuma hu so ahame ko unim so ne ma peni betu kwan na ese otwen me onu mu ntwen na mitimi etutu ne o ma bi machi ansa but o yese we nya private jet no we bia ho nsem na bibi nti ba se wo wa nso betimi akwa ma ne se mekọ anwumre na makọboa na me yetime didi nkomo bra ofi Abu Dhabi obekọ London yetime akwa nti bi se mo fa nche me troop na modi kan no me ba be sisi mo chia ma mo kama mo ka se me hwe achi na me ntimi fa names na ene sacha mu ministry no me fa metu dwa eno na ma me ba be buse na ma me delay asa juma say wo waje aye o no completely okay I idea on the daily is been didi nkomo na matimi hu amana hu de koso e wo man se na fo na tinka ne titie na o ya sure so de man o bibia to din na ye hu de e ba hu se bibia na na oh yes oh yeah we etinyame Adom ya consider emu bi okay ntino efi bia chine ko no Mommy wa hadia. Oze. Obi. Ewiasi pa de we. Wo uze udi di pa. Chese na mi fridge le kono asem ka make akwa secret for na yefo. Oze hwe no. Eze asem. Pacha mi ti o wa papa. Enti. Efi. Man panye peja ni mu. Audi list no. Abetu manimi de. Madaroma. Me mpo na afiyen kwa ni because franka sempa mu nyina mo frefre me na we na one me ka je adwuma no ye adwuma president situ ye adwuma mama mpenya e se oto no na reka nya de obehu ni de obeti bia na woka so at ba we ni de I to say de ya fa mama ntema e bia e den sem bebre e ba on the list number 1 ye Raketi Hammond oko trade ministry trade intino mo nhye so ye Raketi Hammond oko trade Franka sempa susuma waso munya chirata o pentimenti de to subiem era Brian Champon okoye agric nti mo hihye ne mani yi na afi biwe de to subiem era Stephen Amoa do na friend sticker era Charles Edubohan ni position no nimnyam for sticker akotena ono de to subiem era Amoaboaten era Asamoaboaten mususu mama suma se bi pese muti bibi mutu boy ade no me ne ban pay na ya adwuma na ade me ni mo me sa kese we no kwa esa me muntu boboase and this omo ya me mpanu no me ka no omo asase e churo gidigi to boboase na me be ka kire o na sa wa ka bi ntu eso o churo oh bie no won twen de to subiem era Asamoaboaten de no me be ma wona awie ba de to subiem Dr. Napo ono tosu de tosu biem ya wa buji Napo ne o John Napo emu de o wen no na sa John de o NDC Samuel abuji Napo no lance no akwai wo hwe man payin sempa o sa wo de na free him baby o we die me fancy Ana Ambadu enipa education Dr. Educhum Dr. Educhum na enkomsha na say physical reality na make yi Dr. asa dia say ye kan bibi dia wo ye because vim nim asa wonya sure eti bi dia mamu menyu eti eno ano no o de ya listen na be dia mamu na e de beto Adom ansa na uze chairman panyin wo London ansa ansa na what final changes but the ma bobo su kakrai krai you know chiro duka KTM Asamoaboaten Brian Champon sticker nyoma bi besa chese ade
penyimu nanti pi na wano ye meka biribi ada omo ye meet o me yiwa film nti we no kwa changes besa we no changes besa esa obwa yes ya tie obi a ye bedwam on Adom TV so say the fiam ankwa di kan de wa sha ase team ni nyina e krado say free sabre kopem say nonkono bo nonkono wie no obasa akoso ahwe eye Adom TV because you no papa e de mawo enti me say once out there to dem bi say na obetete de e hye unkran de mo watima bo wa obra wagina ona so prep de am watima adwuno my Ghana ona the friend of that sense of patriotism no watimi a demonstrated the actually aropa bi also my culture and train mo bi kan che say also sefata and yes you can and train mo bi be kan che say Frank Asempa oya nwrani oya proud so oya nwrani oho ofeso oya nwrani oho ofensu say oya Frank nie how you to say Ghana ni you have to be proud to be a Ghanaian. It's very important. Say when you're proud say oya Ghanaian bibia da bebu Ghana abunfia ubu Ghana abunfia obu hu abunfia ubu hu abunfia so your progress and development na ebeka actually because Ghana no e ho na abegina no atima tutu nyoma ba ko mienu mi say ba ubu Ghana hwefom de na wabu hu ahwefom na so wuti e do so no pa bia that positive mindset no Mr. Wadaroma fanante na afemi mfa kokobo we nsu ntwam a driver for Wadaroma Mr. Sampedu hwe de ekoso pa weekend so Kumasi Accra road so a driver for no bi sebe bia na ehwe crazy agu yitrim dia sebe na enti na omo ko race wo na passenger for no bi nso no minim o te car mu driver ni speed a okọ take na oye mu nyina mu nkwa ho asem na se bibi na be si nti no de to chacha o se I don't know now unti so omo kan o car ni mu na bia ye nti dia serious I mean try no dey see last week you were Cape Coast kwan you so ni ba ho yes so omo kan you na wo driver ni o ti see echi no so nti awede on the speed this enyame oh nti nya sa won ke bu ha be kan pa no anu so on kwan no su Kofi Ampadu ka sa muni ato ho pa speed na no ode and wo hwe weather we so ayekosi e bonko a na ka sa kase no su kra de omo ye ni say omo no be post no me overtaking no do ba no de hia usa no so pa fa be wo so na ko baby we ye nipa o nam kwa so o nwire wo dino obi a ho se bi aboa de anu ode anu ya because Frank Asempa ti hoyi meti hoyi wo a wo hwe uti hoyi onyame si you are fearfully and wonderfully made sa ne ma no abi se tutu na jeje mu fearfully wonderfully owi anu asa ka cho se ono an se so no de ball na de pa biem na so se wo mfa so e de pa na ba se ka cho biem se obia o ba sa so wo mfa so ma nyame wo mfa so ma ba bia wakopi shoemaker bia shoemaker 20 years ni da wa ma adwuma no nipa be 1000 shoemaker entia okuta uniqueness even me ntwa no na asama ye subtended ba ko kan se obi ahụ so kaya ye ada kaya ye fo ebe ko strike no na abehu se kaya ye hu ya wa na oman wa frefie so omo na be pack obi ahụ hia eti se wo na wo hu hia wa yesra wo busuafo wo mo as passengers ne de fom kodu jojo fama ye wate enko race bia utumu se speed bi wo kwa anu me say no pay say enu say ye call party Kofi birthday ya ye be wo mo krokra sa ayi na as a sports ngetwa no sports cars ngetwa no wo mo speed ye different so what is adede no nam say ekwan ya hu se nkrofo ne nam kwan ho bibia betumi ese obi betumi across so and wo try wo car now be try a sa cars no me ye sure so person wo hwe se car no okwa ye wo ba bia e bia nka wo ba ye enye me da obi atimi ba any time e ho na wo try no afie beba na ye wo kumobi de hie papa bia wonam ne ba bie ti mo me nto ye bo mo light no so mo me hunu car no ne light se de etie e bia no odin too much nti e boy mu na obi de to wani a so unim kwan no so a the next minute na say wo hyenwuram mo me nto ye bo ya kasa ye mpanifo anya nkoda before our driving license na ye nim say we of sound mind wanyi timpanifo na mo tutu ye guei eni emfa mankra na because a panimu it is enra say panimu pa chi taxi ye dinachi ye kwa so wagina kwa
Afi me twa na me hwe na o penny na say papa penny mu say we are responsible if we fra o da ye to pono to say ye me nwanwa say ye live said ye tie we are penny am ye hunu penny su wo mu we are kronso na ye hunu penny a wo do ho afra nkwada ye sre mo adrobafo mo me ento ye bona baifo bi ani ho ye na na ye ba yi no we are na de akwhye obi no obi ye wo na to wo ma na ye wo ye mo me ento ye bo na nkrofo amuku wo na no de ye mo ya driver minim so ho de abade no mo kasa na se ho de na wa nwi na wase wo na atwitwa yi eno mfa so be no so mo to ye bo mama kasa na doso adoso dodo. Okay, so ye peja ho pe na che say ade a wo de ago kansi nkomo sister Sandy be a guy eye awon to aso eno akiri me ka say afisem ana pensem mu so e be to aso e de amawo the new crusading guy dey sha say any man vote MPP out to end power struggle in Bibiani. NDC secretary Naka saying top MPP members endorse Akutu say and afi NLA chases illegal operators. Animals also John Kuman laws GRA and one say the Chronicle say estate developer land guards dragged to court and one say big one MPP raises a red flag over aspects of debt exchange program. John Jinapo, is it Abu Jinapo? Abu Jinapo takes over trade ministry as Alan officially leaves office today. And the Ghanaian Times also say president attends Abu Dhabi Sustainability Week initiative in UAE and offers 70,000 students to benefit from 2022-2023 loan scheme, the big one. GRA backs 75.5 billion Ghana cedi in 2022, beats revenue target by 3.6 billion. And the Ghanaian publisher say MPP others say no to inclusion of individual bond holders. And it comes with a photograph of Iraken Oforiata, Frank Adom and Oseche Mensa Bosu. Anyway, if you see something, say something. Nick Danso rally support for local businesses. And once another publisher, the Bokata Diaba. Before I go online, I need you to answer so Boame Kakra. So be to some penny a year, be as a for penny 4 person or more preno. Yeah, not Bibi woman after no. At the dinner a back. Flag bearer ship. Say ya kwenya didi kan say obosomo party na kwenya kese na ba pa say obosomo mai enyumunyam hwe ewom no eno ye key ana obetu ho ache nimdia nyamede adomo no wonim se wonwe ne no wonim se wonwi ni obisa se wona ekosi akan na ohwa wa husade ba wie mu nyame sachira na eno kre no de eno kre bat ana ade no so wonto na mo ahun se obewini ana wonwini enti ayo se asumesi de we de wa fa wi kura so obida Ubo na oben sa na de na koye we de otimi se we de wa we onka nkura nipa be 8 9 na di de chi na munyina mo was wo hope na ebe ne wo hu radio station se be 20 je bi multimedia de di enim kan ebi ni mo so mo yire ahwe so metimi ya o ma ba mumuye o mu so ko okay nti se wo ma we ne sa ya refine o musika ne ade mo there be adunya certain percentage na ndi si de wonti 50 then there 1000 we de corporate flag braship ya de ketwa na the ball koma enye adwuma keto Franka Sempa so all the sense kan ball no kom so ko gina mrachi bedwa fa abusua kwaye efu o moja ho besisa ne ma nyina aka sie ni ensiaga no aboka nya kabo uba o CV so a me say CV no o man hene kwabna sante flag bearer aspirant 2022-2023 ma o CV mu yedu ama me mu edu eno akiri so eboa me ayonkofa bi stronku bi ana o man no su di djuma bi o kan we na oprese o mampeyin o kan we na oprese mampe na wa kro hia kan na oprese mampeyin apalu na his excellency former black bearer so akradonko baby a epeja ni friye ene baby a ni koduye na fe Ghana kodisi ka se mo nkomo kora na akradonko nya akwanya kobi e addition akese pa nipa kuma bi ene nya sa akwanya no enti men fan show tirim se me kosi akan minim se minya na minya se menya ho adodode no ho so atiase you na ma yes Lancy oh yeah yes Lancy if I be a secretary leave as president it's so good yeah wow ayo so oh yeah because baby I say oh na say assemblyman cross honorable assemblyman na odi ebiem assemblyman
ono ba kura ono ye ntobi ma no moto kura assembly ma ono afọ sika nto nya bi eso o se honorable assemblyman for akwatia sa ono ho no kwa de ya na me ho gidie wo mu kakra se ho anye ye kura at least urezi na if you na who is there who is there now apa paketo isi organa odike oyito isi organa akura don ko eni paketo isi organa akomadan tomero oyini paketo Ghana zi me nko agude mu nyina abesinko agude omu nyina abesinko ese ne nkache oh president agude o on zo abakeke biko hey sir but what's actually wadwene because me say wo sika no fire bibi the surprise was adenimu otina haka say hey papa yi hwe wa to so miensa nipa na nti won hawa osikika na ombri tia wadum kotim ba ene wo saba it one hwe ya no baba da bi so obia wo but wo ho eso nyade mu bibi a odi besi wani su bia no na na do ye typical example mampani ho de ana me chese bibi a odi besi wani su bia no so won ye nko ade a na na do ye typical example baako mienu miensa odam surata nya sa ade a ukọ baako na oja ide obi a tro nso hwe Franka Sempa omo ye sa kra okotro exams we refer exams kra okotro no 8 times the 9th and of course you bush into school fees the 9th one no the registration 9th by an excellent passes in I see obi wo ho akọ embassy be 22 times in embassy nation form 23rd one obekona eti abrabo na nkasa de 1 2 9 na o ka se mi untumi dia yo ba bia yetu na ba bi wo ho de ba bia yetu afia ba bia yetu o ti hesisi a o se o pe so yes bia na ko o so pe so in the next 10 years o ka the management of CNN ho a obi atena ha sro kwa but to work towards next 10 years in Ukraine and yeah possible so I mean you know bibi minim bientia echichire wo ho sa san ke ekosi akan clear say baomia alantremate omo na wati no bi me ebi wo ho sa ade no da bi wati ho susuma ho mente oh anyway now ayi kojo bonsu kra ne Dr. Dufo so omo John Dramani mama ekosi akan yo no no say no I didn't no ade before ya be kra ha say ono a e do ni se bi pa betime finance ta bana wa sasi so ya ti a wa hu sa ade and you know adomonline.com say the news near the buy na ro ai couples o mada na jo da suo mo say wi body ho ba bi na obi akotwitwa wo mo obi na twa na so mo no twa wo debe obi na aba wo mo ho na jo abetwitwa wo mo eno na areho arpa ho asem adomonline.com na areho some so weekend is like kuma esi eja to fie mu ni ade sese niema nti ho asem no so e wa adomonline.com na entertainment mu no mo se papa Ajasco wawu afia sa ba ha biem I'm not dead original papa Ajasco cries out ti me hu de ya na nipa wuo bi ya ma binumo so obi nwuni ebo na wuto ya na ya menwanwa o ye ni yakumu before obewu kura na nipa de ya no ekumu ye no akatua no beba ho ana nipa no property ana na japade bi beba ho ara I had dream say nipa nwi pa na circulate sa te say John Dumelo be last year mu ho ba bi my dear Jai na enye bad be ma wo ye na fuo papa bi gira na so bona wutu ye se ka bi na ye de ka bi abeto no ho there be o ada na so di owo susu obi bra ne branson ye ni nyina ye se trend na na say dey na wuje ada na one fan susu na say trend but hard ko trend say na hard nti mu mi anya careful na ho enye nti ho adomonline.com so e de aba anopay okay so mama can say na area jampo your guest the between ko Ghana said the no mercy politically and is used Jampo Bear professor okay and he said you also be prescribe no be go am from debt restructuring any obefe said the political parties see the on issue ade hunu ministries hold on ministers na hon komo
MPP amanyuku na kwa nipa ashase yi omtise one person se frankato ye be access obi are na afia NDC so John Dramani Mahama area dofo ana area kojobo so omunyina omo chances eti you make a date but if it's a monso won kobo enua ba bi de story abreye yi modern meme mu ha adwene atete no ne ade onfa oba yi nyehwe so a housewife ma otifie no won wo hwa na say housewife ni nyina na kwabrane no owo side cakes no ne ade be 3-4 je say fa ne nyehwe atete no wakomu ache nti ama oba ne hwehwe o tem na bia na mi si hwehwe si form say ya ahofe na te na swat wa e basa nti ene no kra de be mama ba se no no atranse we se da bi onye fon sa ho ofe e odimu ti nyame adon akonya be ma wa afuo bi a one no ehihye ho kakra ade o ye na ni nyi ho de but de ekeka ko na so ko ho no aye happy bibia de na akwa mu kama de ma no enye ne de de be ma no so do o be se bi jina nkran ni mtiti nkran na enye o da nga ho enye de Enti ye asamu a ama ke ke aba enye ode semantic enye ode enti nyame aduma prophet Alex Shum beba beka me ho prof ha oh good awo ye nu edi abai e bia na ekoso wo ba bi ya na nyese bia nyese bia na ekoso ba bi yes say Adom FM this year enye easy aware mu nsam ne doso aware enso kwan ware pa enti asam bitumitim se papa mo bani mo biriwa enti we eye anyum enye bete enti nyam mo tu na ma fo nyam wo kwa awade ya busa obi awade enti no ya de be bro yen tsase ne entie bi na yen hwe hawa e beti ne manya bete ya ware ne de ne kwan de ya ware wapa because long term journey na wutu no ti yen hwe kwan ya be ne gina ya kama enye bete ti ya kwaba bra kwaba bi ohobi